Pozdrav ljudi, ovaj put nastavljamo sa uvodom u SketchUp. Prošli put sam objasnio besplatnu verziju, kako njoj da pristupite, koje su neke osnovne komande i tako dalje. Ovaj put ćemo se baviti pro verzijom i dakle onom verzijom koja se instalira na vaš računar, koja je dosta brža i ima sve te mogućnosti eksporta i dijeljenja fajlova sa nekim ko možda i ne koristi SketchUp. Dakle, ovdje standardna početna pozicija u SketchUpu je ovaj neki template koji koristi incher, što možete primijetiti u donjem desnom uglu ako na primjer nešto počne da crtam, prikazuju se feet, inch i tako dalje. To su neke jedinice koje meni ne odgovaraju i obično mi ne odgovara da imam nekog čovječuljka ili bilo šta što mi u suštini samo odvlači pažnju i da kažem prlja fajl jer sa sobom nosi svoje materijale i tako dalje. Tako da ću ja koristiti novi template, dakle neću ići file new jer će me samo vratiti na ovo isto stanje, nego idem new from template i izabrat ću svoj template koji ja obično koristim, koji je u centimetrima i sa bijelom pozadinom, dakle Miloš 01, i provjerit ću u slučaju da vi ne znate da namjestite svoje jedinice. Dakle idemo window model info units. Kao što vidite ovdje imamo da izaberemo decimalni ili neki format kao što su razlomci ili architectural koji koriste obično Amerikanci. Nama je decimal ono što mi koristimo, dakle ovdje dužina centimetri, iako to možete namjestiti na metre. U prethodnim verzijama, zavisi ako niste došli možda do ove najnovije 2019, imate samo da birate jednu vrstu jedinica i za kvadratne metre i za kubne metre, odnosno za jedinice za površinu i za zapreminu. Međutim, ovdje u najnovijoj verziji imate mogućnost da za dužne jedinice za površinu i za zapreminu sve izaberete posebno. Dakle, ovdje ja koristim centimetre, metre kvadratne i metre kubne, a za preciznost ću kao i u besplatnoj verziji koristiti 4 decimale. Što se tiče ovih nekih komandi, rasporeda i tako dalje, kao i u svakom programu ovdje imate file, edit, view i ostale menije u kojima možete pristupiti svim komandama. Ovdje sa desne strane postoje ovi takozvani padajući meniji koji mogu biti ovako fiksirani na radnoj površini ili mogu biti skriveni ako kliknete na ovo dugme. Dakle, ako kliknete tu, ono će automatski da se sakriva ako vam je potrebno više radnog prostora. Međutim, ja obično ovako držim to zaključano i uvijek dostupno, jer na svakih par minuta mi je potrebno nešto iz ovih menija. Tako da držim to tako. Ono što vi možete uraditi također je napraviti svoje neke prilagođene ove padajuće menije, tako da možete ovdje otići na Manage Trace i Add New. Međutim, ja samo koristim ovaj default i po potrebi isključujem ono što mi treba ili što mi smeta. Sada ću uključiti sve njih, čisto da bih vam pokazao šta je sve dostupno i koje su opcije. Dakle, prva, možda najvažnija je ova Entity Info, koja stoji ovako prazna ako nema ništa selektovano. Međutim, ako nacrtamo neki objekat, vidjet ćete da ako selektujemo nešto, ovdje se odmah iščitava sve osobine tog entiteta, to jest taj takozvani Entity Info koji smo mi selektovali. Dakle, ovdje imamo jednu površinu koja je površine 1 metar kvadratni. Ako selektujemo sve ovo, ovdje nam samo kaže da je to nekih 5 entiteta, dakle 4 ivice i jedna površ. Ako ovo, na primjer, napravim kao komponentu i zadam, evo, zadaću prvo to njihovo generičko ime komponenta 1, 2, 3 i tako dalje. Koje su mogućnosti također ovog Entity Info prozora? Ako ja želim da promijenim ime ove komponente 1 u, na primjer, kocka, to radim tu i to je praktično jedini način da promijenite naziv neke komponente i da držite model organizovan. Pored toga ovdje nam se ispisuje i zapremina tog objekta. U ovom slučaju to je 1 metar kubni, međutim to će vam se prikazati samo u slučaju kada imate zatvoren objekat sa svih strana, kada na njemu ne postoje nikakve rupe, ne postoje ivice koje ovako štrče, jer čim to imam, ovdje ima
ne piše solid komponent, nego samo piše komponent i nema ispisanu površinu, to jest zapreminu. Međutim, ako je također još jedan problem koji može da nastane, a da vam se ne bi prikazivao, odnosno koji uzrokuje to da ne vidite zapreminu objekta, je kada postoji neka rupa. Dakle, ako napravimo ovakvu rupu, opet će pisati samo komponent i ne znam zapreminu objekta. Mislim, ta opcija u suštini vrlo rijetko vam je korisna, mada sam ja dolazi u situaciju da, na primjer, mi neko traži zbog proračuna grijanja da mu izvučem, recimo, zapreminu nekih prostorija i onda to sve da saberem da bi oni mogli da izvrši proračun koliko je cijevi, kojeg promjera potrebno i tako dalje. Što se tiče površina, ovdje u Component Info to ne možete da saznate, jednostavno morate ući svaki put i kliknuti na svaku od njih i onda ćete vidjeti 1 metar kvadratni, 1 metar kvadratni i tako dalje. Koje su još mogućnosti ovog ovdje Entity Info prozora? Pa možete da zadajete cijenu, na primjer 15 nečega, onda možete da ispišete dimenzije, onda možete da povežete, ako je to nešto što se može naći na internetu sa cijenom, sa opisom i tako dalje, možete ovdje kopirati link ka tom sajtu, možete ovdje još upisati neke podatke poput statusa i onoga ko je modelovao komponentu i to bi u suštini bile glavne funkcije ovog Entity Info prozora. Sljedeći najbitniji je ovaj materials, dakle materijali, koji se automatski sam otvara čim aktiviramo komandu materials, odnosno bucket, to jest paint bucket, i odmah nam se spušta dole ovaj meni na kome vidimo, dakle, prvo izbor svih tih materijala. Ovdje prva opcija je in model, dakle svi materijali u modelu, pošto je kod nas trenutno prazan model, ovdje nema ništa. Sljedeća opcija je materijali, gdje nam prikazuje u suštini sve foldere koje mi imamo, koji su već preinstalirani sa SketchUpom. Ovdje možda vidite ovo što piše plus, to su neki dodatni folderi koje sam ja ubacio, koji su meni potrebni i koji su podešani već za renderovanje, dakle imaju učitane mape za refleksiju, za bump i tako dalje, tako da ja ne moram svaki put ići i tražiti lokacije tih mapa za refleksiju i za ostalo što je potrebno za renderovanje. Šta je ovdje još bitno? Bitna je ova kartica Edit. U toj kartici Edit, evo kratko ćemo obojiti prvo, na primjer sa nekim drvetom, stranu ove kocke. Međutim, ako ja želim da napravim neke izmjene na ovom materijalu, normalno idem na Edit. Ovdje je dobra ideja da povežete neki editor slika kao što je Photoshop ili nešto slično, kako biste mogli automatski da izmijenite ovu sliku ili teksturu u tom editoru. Sa lijeve strane postoji ovo Browse for Material Image File. Tako da ja, ako na primjer želim da promijenim tu teksturu, mogu otići ovdje, naći neku, ne znam, ciglu i tekstura će se promijeniti u to. Ovdje postoje mogućnosti da izmijenim veličinu te teksture, tako da ako mi je ovo suviše sitno, ja mogu da kažem na primjer 150 ili nešto slično. Ovo ovdje dugme će u suštini otključati tu neku spregu horizontalne i vertikalne dimenzije teksture, tako da ćemo moći zasebno ukucavati i razvlačiti teksturu u vertikalnom ili horizontalnom pravcu. Dakle, ovdje mogu na primjer u visinu da ukucam 450 i odmah ćete primijetiti da se ova tekstura razvukla po visini. Ovdje ću da vratim na početno stanje i zaključat ću. Također postoji mogućnost da se ovaj materijal načini providnim, tako da ako ovdje idemo na ovu opciju Opacity i kako pomjeramo ovaj slider prema lijevo, primijetit ćete da ova cigla postaje providna i možemo da vidimo šta se dešava unutar te kocke. Postoji mogućnost da automatski mijenjate kao neki ton te teksture pomoću ovih opcija HSB, Hue, Saturation, Brightness. Ovdje možemo da načinimo to zeleno ili, mislim, to nije nešto prirodno, ali uglavnom sa nekim drugim teksturama i materijalima može biti vrlo korisno. Saturation, dakle zasićenje boje, ako želimo ovo da bude u suštini sivo, ovako ćemo gurnuti skroz do kraja, ili ako želimo svjetlije, tamnije i tako dalje.
To su neke osnovne funkcije Materials taba, zatim imamo Components, to nam pokazuje sve komponente koje su u modelu, ali također imate mogućnost da pristupite nekim komponentama koje su sačuvane na računaru ili se nalaze na 3D warehouse-u. Ovo vrlo rijetko koristim, tako da ovo slobodno možete i da ugasite. Styles je dakle stil prikaza. Ovdje možete da birate da li ćete imati nebo u pozadini, da li ćete imati plavo, sivo, zeleno, tlo i tako dalje. Onda možete da birate na primjer ovaj X-ray prikaz kao neki rentgenski, gdje vam u suštini svaki objekat bude ovako poluprovidan. A možete i da podešavate sve ove parametre posebno, dakle da li pozadinu, kako se prikazuje lice objekta, kako se prikazuju ivice i tako dalje. Idete normalno ovdje na edit i postoji 5 ovih različitih podešavanja i svako od njih ima brojna podpodešavanja, tako reći. Pardon. Prvo je naravno ivice, onda imamo face settings, to jest lica objekta, onda imamo background settings, to je dakle pozadina, da li želimo nebo ili ne želimo. Onda imamo watermark, ako želite da stavite svoj logo, ako ste neka firma ili želite jednostavno praktično da se reklamirate putem svojih modela, ako ga kačite na 3D warehouse ili nešto slično, možete ubaciti svoj watermark sa neke lokacije na računaru, dakle ovdje ćete ići na ovaj plus i dalje pratiti uputstva. I na kraju postoji ovo modeling settings, gdje u suštini možete da birate da li će na primjer presjek biti zapunjen kojom bojom. Ako napravimo ovdje tools i section plane ovako, ovdje ćemo samo ok. Ovdje možete da birate da li će biti aktivan taj section fill ili neće. Da, prvo ćemo isključiti ovo X-ray da bismo vidjeli o čemu se tu radi. Dakle, ovdje je po defaultu sivo ili tamno sivo. Međutim, ako ja želim presjek da bude crvene boje, ovako ću ga namjestiti. I onda ovaj presjek koji ja pravim će biti te boje koje ja želim. Postoje tu također neke opcije kako želite da bojite ono što je selektovano, ono što je zaključano, one vođice, to jest ove crtkaste linije koje nekad postavljate kao pomoćne objekte. Ako to želite, na primjer, ne znam, zeleno, to će biti zeleno i tako dalje. Mislim, ovo su neke opcije možda sporedne, ali eto, čisto da vas uputim šta sve postoji. I naravno možete miksovati kao različite stilove. Ovo je opcija koja se, mislim, po mom mišljenju vrlo rijetko koristi. Dakle, bitno vam je da znate gdje su ovi osnovni stilovi i na koji način možete da ih mijenjate. Ovdje je možda također bitno samo debljina ovih linija, jer na primjer ako pravite nekada neki eksport i primijetite da su vam linije predebele ili pretanke, možete ovdje ili da uključite ovu profiles opciju ili ne znam, ako recimo modelujete i želite sve da bude precizno i da znate da je po 90 stepeni i da ima neku preciznost i tačnost u tom nekom u toj nekoj postavci po 90 stepeni, dakle da li prati x, y ili z osu, onda to možete provjeriti tako što ćete ovdje izabrati by axis, tako da ćete primijetiti da ono što ide vertikalno je bojeno plavo, ono što ide paralelno sa ovom zelenom osom je obojeno zeleno. I što je bojeno, ono što ide paralelno sa crvenom osom je bojeno crveno. Ja ću se vratiti na početni stil, dakle onaj koji najčešće koristim, to je Shaded with Textures. Zatim sljedeći padajući meni je Layers, dakle ako modelujete neki objekat, kuću i tako dalje, koji ima prozore, vrata, ima krovni pokrivač, ima izolaciju i ne znam nija stotinu nekih komponenti, onda sve to možete organizovati u layere, uključivati, isključivati, jednostavno sve držati organizovanim i lakim za rad. Pošto je ovo kao tek osnova i uvod, o tome ćemo možda na nekom kompleksnijem modelu. Shadows, to je naravno uključivanje i isključivanje sjenki. Ono što sam možda zaboravio da kažem je da
ovo Shadows možete koristiti u kooperaciji sa Entity Info gdje imate ovu opciju Don't Cast Shadows, tako da objekat koji ste vi izabrali može, iako je ovdje uključeno bacanje sjenki, on može da to ne čini. U Shadows imate više ovih opcija, dakle vrijeme u toku dana, koji je datum, dakle januar, februar, mart i tako dalje, koliki želite da budete kontrast te sjenke, da li želite da ona bude tamnija, odnosno da li lice tog objekta će biti tamnije, svjetlije, da li će ova sjenka biti tamnija ili će biti svjetlija i tako dalje. Use Sun for Shading u suštini vam pomaže da ako locirate objekat, znači i pravilno ga orijentišete u odnosu na sjevernu stranu, možete vrlo precizno da odredite osunčanje objekta u toku godine. Dakle, na primjer, ako ja ovdje stavim april u podne i ako znam da mi je ovo sjever, dakle ova zelena osa, moći ću svoj objekat da rotiram i da podesim, da ga postavim na pravi način i onda ću znati tačno u to doba godine, u to doba dana kako će izgledati osunčanje objekta i koliko će, na primjer, sunce ulaziti duboko u objekat. Evo, na primjer, ako obojimo ovo u staklo, vidjet ćemo da tu upada negdje, na primjer. Osim toga, postoji ova Scenes opcija gdje vi možete postaviti neke tipične poglede na objekat, dakle možete reći kao ovo je neka radna verzija, onda idete edit ili možete ovdje samo plus kliknuti i pojavit će se ovdje scene 1, scena broj 1. Ako kliknete na ovo show details, ovaj mali plus, možete promijeniti naziv te scene. Zatim ako radite neki tehnički crtež i potrebno je da taj objekat postavite lijepo. Ovdje ću kratko samo isključiti presjeke, dakle mogu da idem na section fills, odnosno section cuts, i to ću isključiti, a sada ću podesiti, dakle, pogled sprijeda, pogled odozgo. Dakle, ako idemo ovdje na standard views, kamera standard views front, imat ćemo ovaj pogled koji možete primijetiti po ovoj sjenci koja se ovdje nalazi, da to je u suštini pogled iz perspektive neke, i dalje imamo to sužavanje svih ivica u jednu tačku, odnosno u dvije tačke ako gledamo na ovu stranu. Ja želim da imam taj ortogonalni pogled, tako da ću ovdje ići na kamera i paralelna projekcija. I onda ću ići kamera, standard views i front i onda imam jednostavno pravilno upravan pogled na taj objekat i mogu ovako da ga zoomiram komandom zoom extends, odnosno shift i z. Onda ću ponovo dodati još jednu scenu. Ovdje mene pita da li to želim sačuvati kao novi stil. Dakle, novi stil je stil prikaza. Svaki taj stil ima određena podešavanja, da li sjenke, da li pozadnje, kao što sam već objašnjavao. Tako da ću ja ovdje kreirati još jedan i imenovat ću ovo front i ovdje ću ići, na primjer, da imam pogled sa desne strane gdje sam napravio kao ovaj otvor i dodat ću još jedan desno, tako da vi možete sa svih strana da podesite te poglede i da kasnije ubacite u ovaj program koji se zove Layout za SketchUp i iskotirate objekat kao tehnički crtež. Ovdje idem da isključim section cuts ponovo i ovdje ću napraviti update, znači desni klik, update, tako da ću updateovati ovaj stil koji je ranije imao uključene ove presjeke, ali ja ne želim više da ih vidim, tako da ću updateovati taj stil. Ove scene se također koriste ako želite da napravite neku animaciju oko objekta. Dakle, ovdje ćete napraviti 20, 30 ili ne znam koliko već scena i onda ćete puštanjem, ovdje ima desni klik, play animation, imat ćete kao izmjenu tih scena.
pošto je kod mene isključena ta animacija, trenutno samo vidite smjenu, a ne vidite kako to u suštini se rotira oko objekta. Sljedeća stvar je ovaj instruktor. Ovo je vjerovatno prva stvar koju vi kao početnici trebate da pogledate kada instalirate SketchUp. Dakle, ovdje za svaku komandu koju vi aktivirate imate uputstva šta da radite i koji su neki trikovi i prečice koje možete da koristite. Dakle, ja trenutno imam aktiviran ovaj Move tool i ovdje je meni odmah objašnjeno na koji način se koristi taj Move tool. Dakle, klikne se, pa se onda, ili se klikne, označi više objekata, pomjeri se kursor i onda se ponovo klikne da bi se završila operacija. Ovdje imamo neke ove pomoćne tastere koji nam pomažu da neke radnje izvršimo brže, efikasnije. Imamo, na primjer, šta se dešava kada se klikne Shift, Control, Alt, šta se dešava kada se kliknu strelice i tako dalje. Ovo sa strelicama je također vrlo bitno i jedna od osnovnih prednosti SketchUpa. Na primjer, ako crtamo neku liniju i želimo da je zaključamo za zelenu osu, kliknut ćemo lijevu strelicu na tastaturi. Ako želimo da je zaključamo za crvenu osu, kliknut ćemo desnu strelicu na tastaturi. I normalno, ako želimo da crtamo gore, samo kliknemo strelicu gore ili dole na tastaturi. I onda možemo da kucamo 1, 0, 0, Enter, pa onda također lijeva strelica na tastaturi, crtamo zelenu. Kao što vidite, ova zelena je podebljana, što znači da je zaključana za taj pravac. Idemo s to. Evo sada kada crtam dole je ova plava linija tanka, međutim ako ja kliknem gore na tastaturi, znači strelicu gore, ona postaje debela, što znači da je zaključana i bez obzira gdje ja idem sa mišem na tastaturi i dalje se krećem u tom pravcu. I mogu znači ovdje da kliknem na ovu tačku, što će značiti da će linija biti istana do visine na kojoj se nalazi ova tačka. I ovdje završavam to i čim sam ja formirao ovaj kvadrat, odmah se tu baca sjenka. Dakle, možemo otići ovdje na Shadows i to isključiti i ponovo napraviti update ove radne scene, tako da nam Shadows više neće smetati. Ovdje u instruktoru, dakle, možete pregledati sve šta se dešava sa line toolom, sa offsetom, sa ovim osnovnim komandama. Sve što ste vi instalirali kao neke pluginove, ovdje se neće prikazati, ali to i nije poenta ovog instruktora, dakle on je tu da vam pomogne na početku. Ovdje također postoji opcija Soften Edges. Zašto je ovo bitno? Pa, na primjer, ako crtamo neki, hajde da kažemo, cilindar, ovdje ćemo otići na Circle, se obično koristi. Međutim, ako ste vi iz nekog razloga napravili grešku i niste primijetili kao šta ste kliknuli tu, pa napravite poligon. Ajde, ovaj poligon će imati poligon, sada trenutno ima 6 strana, dakle ako ja kucam 24, on će imati 24 strane. Ako ja izdignem to, vidite da sve ove ivice su u suštini prikazane, za razliku od ovoga gdje sam imao krug i sve su one skrivene i ovo izgleda kao jedna obla površina, iako jedna i druga imaju 24 ivice. Dakle, ovdje imamo, ako odemo na Entity Info, 24 segmenta i ovdje imamo 24 segmenta. Šta je onda Soften Edges? Pa Soften Edges nam pomaže da ovaj objekat ima u suštini te neke meke ivice kao što imamo na ovom cilindru. Ako ja ovdje povećam ugao između tih ivica na 31, vidjet ćete da su ove ivice nestale. Ako ponovo to uradim pa smanjim, onda se ponovo pojavljuju i osim što ja to mogu raditi preko ovog slajdera, gdje on u suštini tretira cijeli objekat, ja mogu imati i više kontrole ako koristim komandu Erase, odnosno brisanje, sa upotrebom Ctrl tastera, to jest Ctrl na tastaturi i držanjem tog Ctrl dugmeta i prevlačenjem preko ivice ja mogu da biram koje će od ovih ivica biti skrivene, a koje će biti vidljive.
Kao što vidite ovako kad vršim navigaciju ovdje se pojavljuje jedna rupa. Sad, zbog čega se to dešava? To se obično dešava kada vam je ovdje uključena ova paralelna projekcija i onda ako ste vi blizu objekta nekako kamera upada u taj objekat i ovdje vam se čini kao da imate rupu na objektu. Međutim, ako ja se odaljim vidjet ćete da tu nema nikakvih problema, da je to sve do kamere. Dakle, ovdje ću vratiti na paralelnu projekciju i onda je sve u redu. Također nekad kao upozorenje se ova pojava se može javiti ako imate neki vrlo krupan objekat, čak i u ovoj paralelnoj projekciji, jer jednostavno se javlja ta anomalija da ako imate krupan objekat, a neki sitan detalj u koji je potrebno zoomirati, taj detalj će se nekako gubiti i nećete moći normalno da radite na njemu. Tako da samo imajte to u vidu. Zatim tu je opcija fog, odnosno prikazivanja te neke magle, gdje ovdje podešavanjem ovih slajdera možete da namjestite da se na primjer ovaj objekat u pozadini ne vidi ili ne znam, uglavnom naći ćete vjerovatno i vi neku primjenu te fog opcije koju ću ja da isključim. Šta još postoji, ovaj outliner je nekada koristan, mada ja ga rijetko koristim. On je meni koristan samo kada na primjer importujem model iz nekog drugog programa kao što je 3ds Max i on ima baš onako detaljnu hijerarhiju koja ide, morate bukvalno 10 puta ući u neku komponentu da biste došli do neke površine, tako da je on zgodan obično za te operacije, za nekako čišćenje modela i za pregled kako je neki model organizovan. Na primjer, ako ja napravim ovdje neku kocku i od nje napravim komponentu koja se zove kocka 1, ovdje će se prikazati ta kocka 1. Zatim ako uđem u tu komponentu pa napravim u njoj ovaj drugi objekat 2, vidjet ćete da je unutar kocke 1 nešto postoji, to nam kazuje ovaj ovdje mali plus i onda ako ga otvorimo vidimo da je to objekat 2. Ako ja uđem ponovo u objekat 2 pa napravim ovu neku grupu, sve će se to ovdje prikazati u ovom outlineru i vi ćete imati kao neki pregled organizacije svog modela. Match photo opcija može biti korisna ako na primjer treba da izmodelujete neki postojeći objekat na osnovu fotografije. To može biti neki komad namještaja, može biti ulična fasada ili nešto slično. Ovo je malo komplikovano za korištenje, vjerovatno biste trebali pogledati poseban tutorial na internetu, tako da ćemo za sad samo spomenuti da postoji ta opcija. Znači možete ubaciti neki objekat koji ima, dakle, koji je fotografisan, ima perspektivu, možete da podesite perspektivu u SketchUpu da se slaže sa tom perspektivom kamere kojom ste fotografisali i onda jednostavno da samo na osnovu fotografije modelujete taj objekat, fasadu ili šta već. Sad, pošto smo prešli sve ove tabove, to jest kartice, krenut ćemo da modelujemo neki komad namještaja, čisto da bismo pokazali kako funkcioniše SketchUp, kako možete efikasno da ga koristite i kako brzo da dođete do nekog dizajna rezultata. I u suštini ja sam razmišljao kako da objasnim uopšte koja je najbolji način da nešto modelujete. Svi kažu kao modeluj kao što ćeš u suštini graditi objekat, ali šta ako mi ne znamo šta je taj objekat ni kako će da izgleda. Dakle, postoje dva načina. Jedan način je neko eksperimentisanje, a drugi način je kada mi već znamo dimenzije objekta, koliko će on imati, ne znam ni ja, ivica, stranica, koliko će imati koje kakvih elemenata. Dakle, kada eksperimentišemo, jednostavno se poigravamo, crtamo neke kocke, neke cilindre, bilo šta. Na primjer, ako kažemo da je ovo neki ormarić za TV, mi ovdje ne znamo neke dimenzije, tako da ćemo se trenutno samo poigravati da vidimo šta bismo to mogli da napravimo. Na primjer, ja kažem ovako vizualno, ovo meni previsoko izgleda za taj ormarić, dakle samo dole spustim i to je ovo neko poigravanje koje u suštini
i zaluđuje sve korisnike SketchUpa i čini ga tako popularnim. Ja želim, na primjer, da imam ovdje kao neku bazu, osnovu koja će biti pomalo možda uvučena u odnosu na vrh ove komada namještaja. Također da ću sa svih strana nacrtati linije i onda ću napraviti kao neko uvlačenje te baze. Ovdje ću, na primjer, ući ovoliko, ovdje ovoliko. Sa druge strane, dakle, da bih istu vrijednost ukucao, to jest uvukao, samo dvokliknem i imam to isto i ovdje ću ponovo to nekako otprilike uraditi. Sad, šta se ovdje dešava? Mi imamo, dakle, ove bijele površine, imamo ove neke sive, plave, ne znam koja je ovo boja. Da bismo nekako radili pravilno i imali čist model, potrebno je, dakle, da sve one budu orijentisane na pravu stranu. Svaka od ovih površina ima, dakle, evo sad ću se malo udaljiti pa ću pokazati. Dakle, mi sa polja imamo bijele površine, a iznutra imamo plave, to je sive. Da bismo sve podesli na bijelo, imamo opciju da kliknemo na takozvani reverse faces, dakle desni klik i reverse faces. I onda će ova ovdje površina također biti bijela, a pošto sam ovdje ubacio i ovaj neki nepotrebni pravougaonik, njega ću da izbacim i nastavit ću da se bavim ovim nekim objektom. Recimo, ako je ovo ormar za TV, ja obično želim da stavim sve te uređaje koji su za televizor nekako ispod, da napravim neku policu ili nešto slično i da napravim ovdje rupu. Dakle, mogu da lijevi klik, linija, move alatka, klik, control, copy, klik i iskopirao sam tu liniju. Ovdje selektujem ovu površinu i sada da bih napravio rupu, ne mogu samo da gurnem ovo sve jer mi nastaje cijeli vrh komada, nego moram prvo da napravim offset komandu i da neku debljinu tu zadam. Dakle, idemo offset, to je to na tastaturi, klik ovdje, malo povučemo, klik i završili smo sa tim. Sad, gurnut ćemo ovu površinu nazad i onda ćemo napraviti, na primjer, ovdje neka vrata. Ovdje kada stavim miš negdje na sredinu, pojavit će se ova svijetlo plava tačka i onda mogu od te sredine da povučem na dole i da nacrtam kao neka vrata. Ovdje želim također da prikaže neku debljinu te ploče koja će biti sa strane, tako da ovdje mogu da nacrtam jednu pomoćnu liniju. Kliknut ću dvostruki klik na ovu ovdje ivicu i meni će se automatski iscrtati ova pomoćna linija i onda ću ovdje pomoću presjeka da nacrtam liniju ka dole i onda ću to isto uraditi sa ove strane, linija ka dole i možda ću također da nacrtam i debljinu ovog nekog ormarića. Sad također ova baza mi nekako djeluje masivna i previsoka, tako da želim da se postavim ovako ispred objekta, sve selektujem i da nekako to spustim malo dole. Onda ću, pošto mi ovo djeluje tako masivno, napraviti kao neke tanke nožice. Ponovo idemo offset komanda i, na primjer, otprilike želim ovu debljinu da to tako nekako izgleda, ali ne želim da ide kao neki prsten okolo, nego želim samo da to budu nožice i onda ću ovdje gurnuti ovo do kraja. Ovdje ću ponovo ići offset i ovdje offset i onda ponovo pomoću komande scale S ovdje ću kliknuti na sredinu ovog pravougaonika i nekako ga skalirati dole do dna. Također i sa ove strane i onda idemo ponovo P, klik, klik. Sad šta se nekad dešava, nekad nam ostane ovako iscrtana ova površ i onda moramo pomoću erase komande da obrišemo jednu ivicu i da napravimo to kako želimo. Ovdje ponovo P i onda ponovo obrisati i ovo mi se nekako čini premalo, tako da ću ići malo dole
To će otprilike biti taj neki objekat koji pravimo. Sad, pošto je ovo kao samo neka igrarija, nije ozbiljno, ovaj objekat možemo da pomjerimo na stranu i da modelujemo zaista sa nekim preciznim dimenzijama i zaista na način koji bi trebalo izgraditi taj objekat. Ovo smo, znači ovako, trostruki klik 1, 2, 3. Idemo make group, move, M i onda klik i izmakli smo to u stranu. Sad, koje bi neke dimenzije otprilike trebale biti ove komode, pa da kažem 120 puta 50. Kao što vidite, ja sam ovo nešto modelovao gigantski i to je ispalo 6,5 metara. Dakle, ono što je prava dimenzija je samo ovo malo i onda ja ovo mogu pomaći dole i skalirati čisto da imam u vidokrugu i da ne moram da zoomiram svaki put. Sad, koju ja neku veličinu, to jest visinu želim, pa da kažem nekih 45 cm, što je možda malo više od ovoga što imam tu kao, da kažem, skicu model. I kako ja modelujem obično te precizne stvari, pa krenem generalno od tih nekih ukupnih dimenzija. Dakle, ovdje sam napravio 120, 40, 45, pardon, ovdje sam napravio 50, pa hajde malo da smanjim, napravit ću ovako 40. I šta sam sad uradio time što sam ovo grupisao? Pa napravio sam to da mi ova ovdje kocka ne smeta u modelovanju svih tih manjih elemenata. Ovdje ću krenuti tako što ću napraviti ovu ploču na vrhu. Dakle, rectangle tool, to jest ovaj preugaonik, klik, onda select tool, 1, 2, onda idem group, make group, onda kliknem enter da bih ušao u ovu grupu. Sad, šta je meni problem? Pa ja uopšte u suštini ne vidim ovaj preugaonik, ne vidim šta radim. U suštini treba da vidim samo ovo, a da mi ovo okolo ništa ne smeta. Vrlo korisna opcija je takozvani hide rest of model, tako da idete ovdje kamera, ili je edit, malo sam to zaboravio, edit, kamera, view, component edit, hide rest of model. Hide rest of model je nešto što trebate dodati u prečice i stalno koristiti. Kako se dodaju prečice? Dakle, ovdje vidimo view, component edit, hide rest of model. To je dakle komanda za sakrivanje ostatka modela. Tako da ja kad uđem u ovu ploču mogu da sakrijem ostalo i da radim samo na tome. I kako ja pritišćem tu prečicu na tastaturi, ona se samo izmjenjuje vidljivo, nevidljivo. Ako odemo ovdje na window, preferences i imamo opciju shortcuts, ovdje se pojavljuje kao polje filter. I ako kucam tu hide rest of model, meni će se prikazati ta opcija gdje se ona nalazi i koja je prečica zadata. Dakle, ja sam već zadao ovaj neki taster minus na numeričkoj tastaturi i to ću ostaviti da koristim. Vi biste dakle samo ovdje ukucali minus i kliknuli plus i to bi bila zadata prečica. Također ja sam većinu drugih prečica izmijenio tako da su mi zgodnije za korišćenje, da mogu samo lijevu ruku koristiti ili recimo ove ovdje numeričke tastere sa desnom rukom. Sad, znači pomoću ovog hide rest of model ja sakrivam tu kocku i ovdje pravim 18 mm, to je 1,8 cm, enter. Sljedeći korak je da ovo iskopiram dole, ali recimo na nekoj visini od možda 10-15 cm od poda. Dakle, idem komanda move, klik, control, klik i onda ću ovo pomaći 10 od poda, klik, 10, enter, završio. Onda ovdje idem rectangle ponovo, klik i onda idem select tool, dupli klik, make group, enter. Kao što vidite već je zapamtilo od prošlog puta da mi ne prikazuje ostatak modela.
Dakle, sakrivam ostatak modela, idem ponovo 18 mm, 1,8 Enter. Onda idem od ovoga da napravim komponentu, jer će ova ista ploča biti kopirana i na lijevoj strani, tako da ja mogu desnim klik, make component i da napišem stranica i da kliknem ovdje create. Sad, šta je potrebno da bih ja u suštini prebacio ovu istu samo u ogledalu na drugu stranu, pa potreban je plugin koji se zove Mirror. Mislim, pomalo je nevjerovatno da SketchUp nema u osnovnim opcijama opciju mirorovanja objekta, nego morate da instalirate plugin, ali tako je. Uglavnom, kada instalirate taj plugin, možete da napravite ovu operaciju, dakle samo odredite ravan oko koje ćete vršiti tu operaciju kopiranja u ogledalu i onda ćete ovdje izabrati Mirror, obrisati originalnu selekciju, ne. Tako da imam ovdje jednu ploču, imam drugu ploču koja je u ogledalu samo na drugoj strani. Ako nemate ili ne znate da instalirate taj plugin Mirror, ono što također možete da uradite je samo ovo da iskopirate i da napravite, na primjer, pomoću Scale toola da skalirate sa faktorom -1 i onda će to biti kao obrnuto na drugu stranu i onda ćete namjestiti tu na početak. Sad, ovdje ću sakriti ovu unutrašnjost i onda ću staviti ovdje jednu ploču na sredinu kako se ova gornja ploča ne bi previše uvijala. Mogu da koristim ovo isto, znači idem move komanda M na tastaturi, klik ovdje na sredinu, dakle ovdje mi pokazuje midpoint in stranica, klik, control, klik i sad imam tu neku sredinu. Međutim, ona neće biti identična sa ovim stranicama, nego će biti samo neka ploča u sredini. Tako da ću ovdje ići desni klik, make unique i nju ću preimenovati u srednja ploča, a onda ću na ovu gornju ploču sakriti, dakle selektujem desni klik, hide i ovdje sa zadnje strane želim da napravim kao leđa, tako da ću ovdje napraviti jedan urez, ovdje ću selektovao sam ovu liniju i onda idem kopiram na recimo 1 cm od kraja ili 1,5 i onda ponovo 0,5 i onda push 0,5 enter. Sada vidimo da li sam to dobio i na suprotnoj strani, jesam, a ovdje ćemo ovu srednju ploču da povučemo nazad da ide ispred tih leđa i onda idemo push, klik i izaberemo ovu tačku i onda će ovo biti povučeno 2 cm. Onda ćemo da ubacimo leđa, klik, klik i onda ćemo ići pull do ove tačke, klik i onda 1, 2, 3 da selektujemo sve i idemo ponovo make group. Onda idemo dalje da vidimo šta smo napravili. Potrebno su nam neke nožice ili nešto, ovo nam više, hajde zadržat ćemo ga još kratko. Dakle idemo ovako, crtamo dole pravougaonik, push, ovako i sad možemo ovo da obrišemo. Onda guramo sa strane, na primjer 10 cm, ovdje ponovo 10, 5. Sad kad ja uradim dupli klik, ono meni ponovo gurne na ovu stranu jer mi kazuje da je to kao ova plus y vrijednost, međutim ja želim na drugu stranu pa ponovo moram da ukucam 5 i onda idemo ponovo trostruki klik i ovo ću grupisati. Ona će meni samo kazivati, znači gdje ja mogu da postavim ove nožice i od ovoga ću napraviti grupu kako mi se ne bi dešavali sljedeći problemi. Dakle
1,5 zarez 1,5. Na primjer, ja želim sad da od ovoga napravim neku nožicu. Najbrži način je ne da ovo sada uništim sve ostalo, nego da samo onaj kubus koji sam držao na početku koristim kao neku orijentaciju. Tako da ću ovdje vratiti se na početak i od ovoga napraviti grupu i ovdje napraviti nožicu jednu, od ovoga napraviti komponentu nožica, onda ću ići mirror na sredinu, gore, zelena, obrisati ne, onda ću selektovati ovu drugu, mirror, 1, 2, 3, sve obrisati ne. Sad mogu da obrišem ovaj kubus i ponovo da nacrtam 1,5 i ovdje da izvučem taj neki okvir kratka i ovdje ću na drugu stranu ići okvir duga. I iskopirat ću ga nazad. Ovo ću iskopirati na desnu stranu. Tako da sad imam ove noge koje će biti jedan komad. I također šta bih ja njima mogao uraditi, mogao bih na primjer ovo gore podići za 5 mm, iskoristiti ovaj kvadrat ovdje, znači idem copy, Ctrl C, izaći, idemo escape, pa onda idemo ovdje edit, paste in place. Što znači paste in place? Ona geometrija koju ste vi kopirali će biti iskopirana na isto mjesto. I onda ćemo ovo dole izvući i onda idemo Shift G, odnosno make group, desni klik, make group. I onda ponovo možemo koristiti komandu paste in place. Onda ću ići cut, to jest Ctrl X i paste in place, dakle edit, paste in place, vraćam na to mjesto i šta se desilo, ona je iskopirana na sve 4 nožice jer su sve 4 nožice komponenta, dakle identične. I mogu da je obojim, ako želim ovdje ići na colors i dole ću staviti neku tamno sivu boju. Potrebno mi je još da ubacim ovdje ovaj otvor i da stavim vrata. Znači ovdje ću ovu sredinu da spustim recimo 10 cm i da napravim gore ploču koja će biti 18 mm. Onda idemo gore pull 1.8 enter i onda klik ovdje, klik tu, klik do kraja i onda idemo trostruki klik 1, 2, 3, desni klik, make component. Sad neću da ostavim ovu osu ovako, to ću vam poslije pokazati. Znači sad ću samo da zarotiram ovo plavo da mi pokazuje na ovu stranu. I ovdje ću da ovo vratim 2 i onda ću da napravim vrata. Također možda ću i ovo da vratim 2 i onda idemo, dakle klik onda i klik tu do sredine i onda ću ovdje sa ove strane da gurnem 0,3, ovdje 0,2, dole 0,3 i ovdje 0,3 i od ovoga ponovo pravim komponentu vrata i koju kopiram, odnosno mirrorujem na ovu drugu stranu i to bi u suštini bio taj ormarić. Ono što ja želim možda da izmijenim je, nekako su mi ova vrata dosadna i želim da to ide kao iz nekih trakica i također želim ovdje da pomjerim ove strance od ivice jer nekako morate 100% precizno izvesti ovo
da ovdje ne bi se primijetila po ivici neka pomjeranja ili nepreciznost, tako da bismo to pomalo maskirali, sakrili, ovdje ću ovo pomaći na primjer 3 mm i ovo ovdje 0,3 enter i ovo ću da skratim 0,3 enter i ovo ovdje 0,3 enter i onda ću također i stranicu malo skratiti. Sad, da bih od nje napravio kao neke trakice, odnosno da bi ova vrata napravio od letvica, prvo ću od ove gornje da napravim jednu i onda ću da uradim pull, na primjer 1 cm i ponovo ću ovu osu od ove trakice 0,1 da postavim u plavom pravcu i nju ću da iskopiram, dakle move, klik, control, klik i onda idemo desni klik, make unique. Sad želim da se ova malo iskače, na primjer 0,5 cm i želim na primjer da nije baš ovako pod 90 stepeni, nego malo da je to pod uglom, pa ću selektovati ovu drugu ivicu, iskopirati je i onda ću ovu pomjeriti dole, na primjer 0, hajde nek ostane 2, 0,2 enter, 0,2 enter. Sad biramo ovu trakicu i ovu trakicu i onda idemo move, znači move, klik, control, klik i onda kucamo x, na primjer 1,5, x1,2, x1,1, x10, potrebna mi je još jedna na dnu i onda ću selektovati sve ove. Postoji plugin koji se zove Select Instances, tako da ću ja njega, umjesto da selektujem svaku od ovih pojedinačno ovako, sada iskoristiti, dakle Select Instances i sve ove kopije ovih komponenti će biti selektovane i njih ću pomjeriti gore i onda ću uraditi Ctrl X, odnosno cut, ući ću u ova vrata, trostruki klik, delete, edit, odnosno paste in place i ubacit ću sve ove trakice unutar one komponente koja se zove vrata. Sad šta sam ovdje dobio na vrhu, sam dobio ovih nekih 1 mm, tako da ću ovu ploču podići za na primjer 0,4 i onda ću ovo hide i ponovo podići sredinu do toga i na kraju samo da provjerim znači koliki je taj otvor, 7,8 cm. Vjerovatno bih možda trebao oduzeti ovu trakicu na vrhu i ovo sve spustiti za 1 cm. Onda idem hide i ovo spustiti. Ok, escape i onda idemo, pošto su mi sad vrata sakrivena, moram unhide all, dakle idem edit, unhide all i za to imamo prečicu i to je naš šrmarić. Sad da vidimo šta nam je možda ovdje još potrebno, ako imamo neke kablove koje je potrebno sa leđa provući do tih receivera i ne znam nija koje kakvih uređaja, potrebno je dakle da napravimo ovdje neku rupu i onda ćemo postaviti ovu vodilicu na primjer 4 od vrha i na sredinu i može se desiti da mi na primjer nije dovoljna samo jedna rupa, nego da su mi potrebne 3, tako da ću ovo iskopirati na još na primjer 58, znači 29 i ovdje ću ići 29 i onda ću ovdje napraviti neku rupu, dakle idem C za circle, klik na ovaj presjek ovih vodilica i idem na primjer 3 ili 2,5
i ponovo ovdje 2,5 i mogu ovo umjesto da pravim novi samo da iskopiram i onda idem push pull i napravim 3 rupe, 1, 2, dvostruki klik, 3 rupe i onda idemo edit i delete guides i ponovo ćemo ići unhide all, dakle prečica ili idete edit unhide all i to bi bilo to. Ovo nam više nije potrebno. Ono što još možemo raditi je ovo obojiti. Moja zamisao je da na primjer ova osnova bude neke tamne boje, crne, sive, ići ćemo na colors, ići ćemo dole na ovo M08, imamo također ovo colors named, dakle imenovane boje, možemo koristiti ovu boju ugljena, charcoal, to ćemo za noge, onda za ove ploče ćemo na primjer ovu neku malo dark grey boju i također ćemo za leđa tu istu boju, a za ovo što je dakle unutar ovog okvira ćemo koristiti neko drvo. Pošto ništa od ovih mi ovdje ne izgleda dobro, ovo je sve nešto vuče na naranđasto, koristit ću svoje materijale i na primjer nešto što može da liči na drvo, da vidimo Wood 01, to je materijal, to je folder gdje ja držim svoje materijale. Šta ovdje liči na orah, na primjer ovaj Wood Walnut, ići ćemo dakle da obojimo to u walnut boju. Sad je bitno ono što sam ranije govorio za pozicioniranje ove plave ose, jer nam ona kazuje dakle smjer ovih godova. Ako ja postavim ove godove normalno, dakle ono obično kako ide na gore, što se dešava, ovi godovi idu po ovom kraćem pravcu, a ja to ne želim, znači želim da mi plava ova osa kazuje da godovi idu po ovom dužem pravcu lijevo desno, tako da ću vratiti nazad na ovaj pravac i također imam to isto urađeno unutar svih ovih trakica, tako da kad obojim ova vrata oni će da prate taj smjer. Međutim, šta se ovdje dešava? Dešava se da ovo nekako izgleda ovako, kao da se sve te teksture ponavljaju. One se ponavljaju zato što je u svakoj od ovih ova osa na istom mjestu i onda izgleda kao da je to jedna te ista koja uvijek na istom mjestu ima ove godove. I onda da bi to nekako izgledalo malo realnije, što je potrebno da uradimo, mi moramo da eksplodiramo sve ove trakice, znači ćemo desni klik explode i ovdje ponovo nam je plava osa ide u gornjem smjeru, međutim hoćemo da ide u desno i onda ćemo je namjestiti desni klik change axis i idemo dole crvena, ovamo zelena, klik i onda imamo malo prirodniju ovu teksturu i onda možemo da obrišemo sve ove linije jer su nekako, ili da ih ostavimo jer nam ipak pokazuju da ovo možda će se na taj način izgraditi iz brojnih ovih trakica koje će biti slijepljene i držane stegama i tako dalje. I šta nam je ovdje još potrebno? Potrebno nam je da ubacimo neke ručkice. Sad, ručkice bi bilo dobro, na primjer, da one prate ili da su istog izgleda kao ove trakice, da idu skroz od lijeva do desna. Ovdje na sredini. Sad ja moram da odredim koja mi je sredina, to jest da nađem šta je ovdje neparno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dakle, ova ispupčenja su neparna i njih ću koristiti da od jedne od njih, ove srednje, napravim ručkicu koja će ići ovdje na sredinu. Dakle, ovo ću da izbušim, to jest povučem nazad i onda ponovo idemo paste in place i ovdje ćemo dobiti ovaj mali oblik koji onda izvučemo ovdje do kraja. Od njega napravimo komponentu ručka
i onda ga modifikujemo tako da zaista to bude ručka, a ne ovo. Ovdje ćemo napraviti to, pa ćemo gurnuti nazad 10 cm. Onda idemo, gurnut ćemo 11 cm, dakle još jedan, pa ćemo onda iskopirati 10, copy, pa onda push, na primjer 4, ili ajde 4 nek bude, pa onda 1, ili 0,5, pa 0,5, pa 0,5, i ovdje ćemo napraviti rupu da možemo zahvatiti i onda ćemo gurnuti nazad ovo skroz do kraja. Možda nam nije potrebno, nekako mi se ne dopada da ta ručkica ima ovaj trapezoidni profil. Sad ovo je jedna ručkica koju ja također želim da obojim u ovu neku crnu boju, crnu, i da ih ubacim ovdje unutar vrata. Eventualno što bih mogao ovdje, nekako mi se ovo preduboko čini, možda ću jedno pola centimetra da povučem nazad, dakle 0,5, i hoću možda da ovo izgleda kao da je jedna ručka koja je prekinuta na sredini, i onda ću ovo ovdje gurnuti i obrisati ove dvije, i onda nam je to kao neka ručka. Dakle, ovo će biti jedna vrata koja se ovdje rotiraju i onda se otvaraju ovako, a druga će ići normalno na drugu stranu. Sad, šta bi također mogao biti kao neki fazon je da napravimo policu koja je u istoj ovoj visini, odnosno kad otvorimo vrata da iza ove crne linije bude isto neka crna polica, i onda ćemo to napraviti ovako. Ovdje nacrtamo pravougonik, dignemo ga gore do ove visine, pa ga dignemo još 1,8, pa nacrtamo vodilicu 1,8, pa nacrtamo, pa gurnemo to do ovdje, i onda još do početka i možda gurnemo samo 2 cm nazad, gurnut ćemo i ovu na sredini 1, i onda ćemo ovdje napraviti policu koju možemo obojiti ovako, ili možda ono što sam rekao ideja, idemo ponovo u crno, tako da kad otvorim imam tu crnu policu, to je kao neki, hajde da kažemo, fazon. Sad ovo jedino što mi možda smeta, nije mi ovo crno ispalo na sredini, samo da provjerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovih, 1, 2, 3, 4, 5, još mi fali jedna ova na vrhu, i onda ću nju napraviti. Sad bi to trebalo biti simetrično, podići ću još 1 centimetar, da vidimo koliko tu imamo prostora, 7,8. Ok, to bi bilo to. Sad, u slučaju da želite da ovo podesite za neke crteže ili za štampu, znači ovdje možemo ove scene updateovati, znači desni klik update, radna scena, front je ovakav, kao što vidite imam uključene te sjenke, njih ćemo da isključimo, i onda ćemo ići update, ići ćemo desno, ovdje ćemo ići update, napravit ćemo neki presjek, idemo dakle tools, section plane, desni klik na tastaturi, kliknemo ovdje, ovdje nas pita presjek 0,1, ovaj drugi ćemo obrisati i stavit ćemo ga da izgleda crveno. Dakle, idemo na styles, idemo na edit, idemo ovdje na modeling settings, idemo na section fill, idemo crveno,
RGB, ovdje znači crveno pojačamo, ovo smanjimo i šta imamo? Imamo crveni ovaj presjek. Ići ćemo ovdje na dodavanje još jedne scene, Save as new style, create, ovdje ću ponovo da isključim ove sjenke i onda update i preimenovati. Znači kamera, standard views, idemo left, znači lijeva strana, nećemo prikazivati više ove presjeke, znači no section planes, zoomiramo, update i idemo na scenes, ovo ćemo staviti presjek. Ok, da vidimo, radna, front, desno, presjek. Ono što ću samo kratko uraditi je, ne želim da mi ovo bude bijelo i da mi ovako nije dovoljne visine, nego ću ga obojiti u ovu crnu ili ovu malo manje izražajnu. Da vidimo front. Op. Zaboravio sam da iskopiram policu na drugu stranu, znači ovdje samo mirror i to je to. Da vidimo onda presjek, to je to, znači imamo ovdje policu, imamo vrh, imamo vrata, vidimo da se sastoji iz nekih segmenata i to je dovoljno kasnije za layout. Pošto se ovo već odužilo na preko sat, to ćemo neki drugi put. Pozdrav!